Susan Kabajwe cy'urukwebembere nkora ya uwepo muri Chenjojo nagira ngo bamaze kuhaba akazi miliyoni 500 no barabe bateganisibwe COVID-19 omunkora ya sente za uwepo abakazi no bakore bigombe myuga etari yemwe nemwe nekigenderwa cyo kwetungurira hamwe no kwe kuhebwa empihezi azgora harungi mbere bridi nungi hari abana goze hati nyonge nubuzi wange katunga embuzi kazara bit hati bangamba ngo mwanangu hata hayo ne kuzara busata tidanye na kujya kuserambira kuzara busata hati nenye kurungi kuzara imbuzi kurungi otandiksembe wa kuzara bit abebembezo kurwo mu ofisi ya RDC habwa Chenjojo no basime nkora ya web no kwehwerira abakazi okwetungura mu district age z'abacyara ekuzirije munonga ninjangure eringa 100%. Echo mugashuba katwesente zawe pa twatunga twayeyombeka twashomesa abana nese hinduireho muno nitulima nitulisa nituombeka nitsubura abashija bari kuteganisa abakazi okukozesa ku sentezi nabo bahawirwe abakazi baitu bano sente bakumara kusitunda sawa naheka moka nagambira omusajja sente ze nazihayo omusajja namugambira sente ze namutubera n'omutemo n'ojja kumpaho sente ziti nanyonka nyineeka hanyuma omukazi abutine obwingi n'okusanga omusajja n'onyineeka nahemba sente namuhaho kamiliyoni yemu oba mitwara 5 omusajja nazikozesa ebyo ebitabikigenderewe ekyo omukazi yesabire amakuru aga gashakwa Daniel Bingana.